gitu. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Wala Calon pengantin pemuda mempersiapkan diri di Payunan Gapurawan. Kanggo pakai bagus penitiasa ayana nyembang payung saurang. Ya langan nanti. Hah? Heeh. Oh, kayak 100 ya. Ayo. Ayo urang beri kikiran teh. Oh ya. Penting mah engke we. Heeh, da ieu macam ieu. Ini dan lobat tuh. Heeh. Mari dia. Mari dia ada payun. Mangga ka nu bade ngajemput calon pengantin pemuda supados ngajemput pada payung. Mangga ka pada payung kanggo penjemputan calon pengantin pemuda. Alhamdulillah calon pengantin pemuda orang terpilih ke lokasi oge bade dilaksanakeun penjemputan atanapi pengalungan bunga ku sepuhna calon pengantin istri. Halo Wiwit. Pelaksanaan kalangan bunga bade dilaksanakeun mangga jero kamera bersiapkan diri. Salam A. Tahan. Gentos sama apa salamna. Tahan. Anak atos. Mundur lah. Bapak majeng sareng ibu majeng. Ibu heula ti payun. Gentosan. Kayak bapak. Kayak gitu. Ayo bapak. Gentosan pak. Wiwit ini pangling Wiwit. Kalangan bunga bade dilaksanakeun
ada Ibu Omi. وجب الشكر علينا ما جعل لله Banyak anak buahan, Pak. Yeay, segitu saha. Ay, pilih na. Hindi ko wala pa solution.